n'abasendi de defudede bataye igihugu mu manga ndabivuga unyanganya nke unkunda nkunde homboka kuko nubundi umuntu apfa rimwe ntabwo apfa kabiri kandi na Yesu yarapfuye ariko arazuka ntacyo murusha reka rero hano twanzike ni mu mbwiza ukuri AFC REDITABARA twigwaneho bose bari dese bamaze guhuza inama bamaze gusohora itangazo ryo kwatakira rimwe ingabo z'abarundi ziri muri Uvira noneho rero kandi ntabwo Burundi buri resiste muri iyi ntambara twumvikane ndayishimiye niba ari ugusara niba ari ukuyoba niba ari ukuvangirwa niba ari comedy ntabwo mbizi abarundi bari gupfira Malawi never ariturije nta kintu mubwiye hari kurwanayo nta nabavugira bari mu Bugande nta bavugira bari muri Kenya nta bavugira bari Zambia nta bavugira aha mwegereye Tanzania bari nishuta abarundi bari gupfirayo nta bavugira neva muri Kongo yagiye kurwanirira iki iyi ntambara iri muri Kongo neva yajyanyeyo ni bwoko ki kuko mwitangazo nabonye ari byo bagarutseho hari nabyo abantu bakomojeho cyane bavuga bati mu busanzwe nyine abayobozi bo muri REDITABARA abayobozi bo muri AFC abayobozi bo muri twigwaneho kandi mbabwiza ukuri aba bantu iyi mitwe uri kubona mvuze AFC REDITABARA twigwaneho barashishwe imitima yabo babonye byinshi ntabwo nzi uko ndi bubivuge cyangwa uko ndi bubisobanure ariko nge natinye nabonye discourse zabo ndareba ibintu bo bari gutangaza ndavuga ngo ishobora byose isumba byose Uburundi ndayishimiye abukururiye mu manga nyamara butakabaye burimo nta warashi Burundi nta wateye Burundi kandi abazungu barakurwaye wowe neva 2015 abanyaburayi bateye kudetiranga harimo n'abanyamerika none n'ubu uri gukurura karambaraye ugakururira abarundi kandi intambara udashoboye kurwana kubera icyo utagira umutima w'imwe n'ikigongwe ngo urebe kurutekereze kure ntabwo izi nyeshyamba wazishobora iyo ubuzishobora nta nagace nakamwe uzigera uzaka ngo gahe gisekedi nukuri ndabahamiriza ukuri ndababwiza ukuri ndagishimiye azatsindwa subira inyuma njya mbivuga nkavuga ngo inti ndabivuga abantu bakaba ngo hoya urabeshye ngo none ngo habura ikingo ngo niki cyababujije gufata Uvira iyi Uvira izafatwa sendi de defudede ditakaza ingoma n'ubutegetsi ku murango izuba riva hombo kana babwira uyu munsi turavuga kubera ko hano niva ari gukina n'umuriro ari gukina n'amaraso y'abantu n'amagara y'abantu mu gihugu cyabo abanyamurenge imyaka n'imyaka bamaze muri Kongo abariya n'abanyarwanda ni igicuru abakoroni bakuye ku Rwanda bacyomeka muri Kongo nkuko Tanzania hari igice ifite cy'u Burundi Kongo hari igice ifite cy'u Burundi neva ntabwo ari byo ari kurwanira ngo abohoze ibyo bice abigarura ku Burundi ngo uvuge ngo abarundi nicyo bari gupfira Imana ntabwo iri kumwe na Everest ndayishimiye kujya kurwana muri Kongo oya ariko abanyamurenge bafite isezerano kuhereye kuri Mariyamu uyu nguyu w'imurenge nge twarasenganye ngira ngo yaguye i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda Mariyamu none bahaye amasezerano ko kiriya gihugu izakibagabiza mwanka mwemera bakinda bagaramye bahagaze iki gihugu cyarangije gucikamo kabiri uretse ibintu bisigaye byo kugikorera isuku no kugira ngo nyine intambara ihere bikubwije ukuri nk'umuhanuzi nta ntumwa yindi nuko gusa bisize bikururiye akarambara y'abarundi bazize ubusa kuko Uburundi bwakabaye buri kurwana n'ibi bibazo bufite bakaba ari byo bitaho bakaba ari byo bakurikirana ariko kubera perezida wabo yibereye mu bisa n'urudandaza niba ari perezida niba afite undi muntu ku ruhande donc nabandi bicara imbere bakamutega amatwerega bakamwihora ukajya ubona bumiwe abandi bifasha uku abandi bameze uku mu nama muze mu bikurikire mureba abantu baba bamuteza amatwi n'abanyaburayi murebe ukuntu bamubona nk'umukinnyi wa komedi mwiza ubishoboye rwose Uburundi ubute mu kaga ubute mu manga ngo uri gukurikiranamo hiti ngo wamamare Angelique ndayishimiye ngo nkeneye kwamamara hano rero ndaza kugusobanurira kugubwira kukumenyesha umutwe witwa twigwaneho uko
mu biceka siko biri. Aba bantu bazi kurwana bashyize imikino hasi. M23 yo yafashe umwanzuro, yewe ifata umwanzuro iwufashe harapfa umuntu hakirundi. Uko niko kuri nta gusubira inyuma bafite. None neva wari mu mikino iraho ngo wazarwana ngo azatsinda ndizarwana. Umutwe witwa twigwaneho, umutwe witwa REDITABARA, uyu mutwe witwa M23. Izi nyeshyamba uretse ko bamwe iryo zina bari kuritakaza bitwe igihugu nka AFC na twigwaneho bishyize hamwe, ubwo icyo kigiye kuba igihugu. Kandi nagira ngo nkumenyeshe ko bose bishyize hamwe, bari hamwe gutera, guhirika, kurwanya General Neva, kuko niho imbaraga zisigaye. Gisekedi baramurangije, Gisekedi baramwomoye. Buno Uburundi intambara Neva yakabaye ari kurwana. Hano urantunga ndaza gusigura ibya M23 mu butumwa yageneye abarundi, ibya REDITABARA mu butumwa nabo nayo yagenye, ndetse na twigwaneho yo ejo ku murango mushobora kuzumva discourse yabo hano ku Mbabazi TV 3. Noneho rero nanjye mbigarutseho, kuko amatwi y'ihene ngo yumva yokeje kandi amatwi ari mu rupfu yo ngo ntiyumva. Ni gute abarundi bagiye kujya mu ngwano itabafitiye inyungu? Nimumbwire iyi ngwano igihugu cy'u Burundi kigiye kujyamo inyungu Burundi buyifitemo. Neva yenda afitemo inyungu, ariko mu by'ukuri iyi ngwano abarundi bagiye kujyamo ni yihe nyungu abarundi bayifitemo? Ntayo, nta nyungu ihari. Abarundi bari bafite intambara mu gihugu mo imbere y'ubukene. Neva yarakwiye kuba yitaho akarwana nayo, kamenya ko nta gitoro, kamenya ko nta mahera mva makungu. Mwabonye ko igihugu bacyubitse bagiye gufata amahera y'abantu bene gihugu n'amasosiyete n'amashyirahamwe babishyire ku isanduku ya leta. Ibyo rero urumva ko nayo mashyirahamwe ntiyongera kujya kubika mu mabanki, ahubwo bamwe baratoroka abandi bayibi. Sicyo ngarutseho rero, ndagaruka kukwereka ko intambara Evariste Ndayishimiye yatangije nta yari burwane, nta niyari bushobore. Kandi Uvira ikuruye karambaraye, Uvira irimo irabira isaha ku isaha, ibintu biraturika. Kandi abanyaburayi bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa 2015 ndetse n'abanyamerika birarata. Noneho ubu rero ni uguprofita aho hantu igihugu noneho ubu kiri habi. Nyingwa na 2015 zandagara zarabona kaga bya byamwa y'amavoka n'ibindi n'utunyamunyamu. Donc murabiza abantu baba muri aya makaritsiye ya Bujumbura, abantu bahanyuraga badandaza ibintu biboneka imihwi, cya cyamwa imihwi, tuntu nk'utwo. Uyu munsi wa none igihugu cy'u Burundi nta madolari. Neva arangariye muri komedi, ari gukina komedi ngo wowe n'umugore bashaka kumenyekana no kujya hiti no kwamamara. Nta gitoro, bije y'igisirikare iri hasi, bije y'igipolisi iri hasi, abantu bari kunyuruzwa. Noneho rero ibyo nibyo Neva yakabaye yitaho akarwana n'ibyo. Muri Kongo Evariste Ndayishimiye ari kurwana n'iki? Yagiye kurwanya nde? Ndayishimiye ntari kurwanya REDITABARA. Njyewe ndi Ndayishimiye nari kujya kurwanya REDITABARA. Ndi Ndayishimiye nari kureba nkareba ko twigwaneho nayishobora, cyangwa se AFC nkarako nayishobora. Ibyo bintu nabona ntabishobora, hakuramo akange kareba. Ntabwo perezida ashobora gufata discourse yo kuvuga umuboyi, ijambo umuboyi abene gihugu bawe. Erega uri muri abasuzugura, uri muri abakengera, uri muri abagaye, uri muri abagayisha mu makungu. Hari igihugu kigira abantu imbata. Mugabo we ntacyo bikubwiye, ubivuga uri gutwenga, wikinira ibintu nk'ibyo. Rero icyo hano ndi gutangaza cyangwa ndi kuvuga n'icyo abarundi bakwiye kuba mu maso, nuko iyi mitwe yose iri guhuza imbaraga, iri kwiyegeranya, iri kwisuganya, irimo
irahuza ubumenyi, irahuza ubushobozi, irahuza inkomezi. Significance yayo ni ukugira ngo irimburire rimwe igihugu cy'u Burundi, ni ukugira ngo bibyimbe bihomboke nk'igisasu gikuriye ibindi bisasu. Shuti yahanye, ubwo rero hari ibintu mwe mukina nabyo. None se niba Neva adashaka kuva muri Kongo, amaherezo azaba ayahe? Amaherezo azaba ayahe? Niba Neva ashyirayo 4,000 by'ingabo, agashyiraho 8,000 by'ingabo, agashyiraho 10,000 by'ingabo, amaherezo azaba ayahe? Ese izi nyeshyamba zizaguma zirwana na CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye? Oya, bo rero ntabwo bari bujya muri komedi nka Neva. Baramwitegura rendi, bamwitegure maridi, bamwitegure merekredi, bamwitegure samedi, bamwitegure dimanche. Mugabo wanide ikintu kiri buhomboke, ikintu kiri buturike, ikintu kiri bubasting muri ibi bintu nakwambia ni hatari. Amazi arava mu nyanja ruke muri Bujumbura yose. Uko niko kuri, bisasu bizagwa mari byinshi, kuko aba bantu barababaye abanyamurenge. Iyi mama 23 barababaye imitima yabo. Iyo nakurikiranye discourse zabo, imitima yabo wagira ngo yarashishwe nibarubura kigongwe. Barababaye, babonye amabi, bakorerwa amabi, kugeza ubwo imbere yabo menya nubwo wamanura Etazini, nubwo wamanura Uburayi, aba basirikare, izi nyeshyamba, iyi mitwe niyo mitwe izasigara mu isi, mu matwi y'abantu no mu maso y'abantu no mu bitabo by'amateka bakabandika. Kuko bo n'abantu bavuga bati hazi iki, hakorwa iki, ntabwo turekura. Kandi koko ibaze nawe intambara y'izi nyeshyamba. Ngira ngo CNDD yagiye ku butegetsi, aba bantu bicwa, bamburwa. Perezida Paul Kagame yabohoje igihugu, aba bantu bicwa, banyagwa, babiba. Noneho bihuhukaho abahoze mu gisirikare cya Habyarimana bahungiye muri utwo duce, noneho biba bishinze umuzi. Abahoze mu Bugande kwa Oboti nibyo, abahoze muri Tanzania, abahoze mu Burundi. Iyo mitwe yose iragenda ijya mu burasirazuba, Nord Kivu na Sud Kivu. Noneho ibintu agati karashibuka, ibintu bishinga umuzi. Uyu munsi wa none iby'abadede muri kwigira runo rukomba amazi murimo. Iby'abadede muri kwigira, mwebwe muri gukina n'umuriro, murimo murakina hejuru y'amagara y'abantu, murimo murakora ibintu bisa no kwidigadiga mwe mugatwenga, nyamara abantu bari gushira, abantu bababaye. Mwebwe murimo muracana umuriro mu gihugu, murimo murenyegeza mu gihugu, mufite abana, ugahamagara intambara mu nzu iwawe, hanze yakunaniye, urimo urajya guteza akaga abana bo mu rugo, wagiye kuyirwanira hanze, wabona utayishoboye, ahubwo ukabwira abana uti muhunge kabaye. Ariko ngo ujya kwica imbwa ruyiziba amazuru, ntibashe guhura no kumenya ko hafi aho hari ingwe, kuko mu bintu imbwa itinya ingwe, kandi ingwe iri mu Buyenzi, imbwa ikaba iri mu Nyakabiga, irayikurura ikamotegwa ikayumva vrema. Naha rero simpamye impamvu Neva atagira amaso yo kubona ko ashobora guta igihugu mu rudubi, akaguma arwana, ukagira ngo bateye igihugu cye. Ari mu ntambara, wagira ngo igihugu cye bacyatatse, wagira ngo hari uwarashe ku butaka bwe, wagira ngo ni inshingano Imana yamuhaye, wagira ngo ari kurwana, ari butsinde, wagira ngo ni Abarundi ari kurwanirira. Abantu bari gupfira Zambia ntuvuze, Tanzania ntuvuze, mu Bugande ntuvuze, Malawi ntuvuze. Nabahe Barundi bari muri Kongo Neva yagiye kurwanirirayo, bari gupfirayo, bahuye n'ibyo bibazo, ku buryo Neva atumutwe agasaragurika kuri uru rwego, kugera ubwo igihugu agiye kugita mu manga. Burundi bugeze ahantu habi cyane, Abatutsi biyubare. Nimbivuga uko
nuko shitani ibiri gusabiriza abo yivugana, nimbivuga uko abahutu mwiyubare, shitani tabakoresha ibara. Iyi ngoma ya neva igiye kuvaho, ni ingoma ishobora gukurura akaga, ikibazo, intambara ndetse n'umujinya n'uburakari bya shitani, ugasanga byururikiye ku bantu b'inzirakarengane, birabatimbaguye, birabavunaguye, birabishe, kandi mu by'ukuri bazira akamamo, ubusa. Nabonye twigwaneho iri dese yamaze gufata decision. Twigwaneho iyo rwose mama 23 ntinavuga cyane. Twigwaneho nubwo yahombye uyu koroneri, niba hari umukoroneri wayo ngira ngo nahoze nkurikirana discourse ye, nukuri rwose. Ndetse hari na generali uriya mutama wundi nawe umunyamurenge witwa makanika, we ni umuhisi nyine yaracikaye. Twigwaneho itangazamakuru ntiriyigarukaho. Twigwaneho abantu ntago bayizi, ariko twigwaneho ni umutwe ufite imbaraga, uri dese. Hari ibintu bababeshya ngo abanyamurenge ngo nabi bisirimba, ngo abanyamurenge ngo ntibazi kurwana, ngo no kuririmba, ngo nabamata, ngo ibintu bya politike ntibabyitaho cyane. Oya, isi yatumye abanyamurenge bacana ku jisho, barakanuye n'ukurikirana discourse zabo. Ibintu by'imikino biri kurangira, bari ku isezerano ry'uko Imana yabagabije kiriya gihugu, bari ku isezerano ry'uko Mariyamu hari amasezerano Imana yamuhaye imurenge ikabera, hari amasezerano ya basekuru cyambo cya makanika, nubwo batarasa Imana yabahaye isezerano, kandi nanjye icyo cyo ndacyemera. Imana yabahaye isezerano ry'uko icyo gihugu bazakirawa. Ni nayo mpamvu abafite agafaranga gatubutse bari gushora imigabane yabo kugura amatongo yagutse imurenge, bari muri Amerika bakagura ibintu by'ibipariseri binini cyane, ibintu nk'ibyo onye. Ariko abanyamurenge bamwe bafashe icyemezo cyo kugwanira agateka kabo na bene wabo. Abanyamurenge bayahaga njya numva bavugaho asa n'ubasuzugura. Oya, abanyamurenge suko biri, mubibeshyaho cyane. Abanyamurenge mubibeshyaho cyane. Nta bantu bamaze gufata decision zo kurwanirira uduce twabo za Masisi, uduce twabo tw'imurenge, Uvira, rwose ahantu hose habarizwa abahima abanyamurenge bari dese. Kandi genda bashyigikiye rwose ndabashyigikiye abanyamurenge. No comment, kuko ni iwanyu, ni igisekuru cyanyu, murwana inkundura, Imana iri kumwe namwe. Inkunga zose Imana ibacira inzira, abantu banyu bere gupfa, bere gufatwa ku ngufu, bere kurimbuka. Ni nayo ntego n'Imana ifite. Noneho rero uyu mutwe ni umwe. Tugaruke ku wundi mutwe nawo utoroshye, umutwe wa M23 cyangwa se AFC cyangwa 23. Ni umutwe utabyoroshya, utanoroshye muri aka karere. Ni nawo wamenyekanye cyane mu mirwanire, muri tagete no mu mikorere. Uza kuba umutwe warwanya inkundura, urwana umuhenerezo, kugeza ubwo abanyaburayi, abazungu, abantu batandukanye ubahambirije riva. Kawa muririmbyi ngo umuhambiriza riva batamuhaye n'impamvu. N'aba bajama baba mama 23 bararwanye kugeza ubwo neza ibintu bifata umurongo, bifata inzira, bifata tagete kugeza na n'ubu. Nabo bari dese nk'uko. Nakubwiye ko ikibazo kitoroshye, ikibazo ucyumva uko ucyumva, ariko ikibazo nticyoroshye. Hari M20 turavuga uti ntabwo tuzava aha turi bamwe n'abanyamurenge, twigwaneho na mama 23. Wibitandukanya n'abantu bamwe. Nuko gusa ubwo bamwe bakoresha icyo kinyamurenge cyabo nk'agace k'ubwoko naka, noneho abandi nabo bagakoresha agace k'abakongomani, k'igikongomani naka, ariko ibindi ni bimwe. Hakaba umutwe witwa REDITABARA w'i Burundi.
iyi mitwe uko ari itatu ifite imbaraga, ifite abaterankunga, ifite finance. Iyi mitwe uko ari itatu ni iki cyoroshye muri ibyo? Ni iki cyoroshye muri ibyo bintu? Kandi bo bafite inkunga zidahagarara, amafaranga adahagarara, ubushobozi budahagarara. Mugabe iki gisoda cy'u Burundi inkunga ni nke cyane, ni igisirikare cy'igihugu. Neva yahugiye muri komedi, arangarira muri komedi, ntiyita kuri bije y'abasoda, ntiyazamura bije y'igisoda, ntiyagura ibikoresho by'igisoda bihagije, ntiyita ku ngabo cyangwa se ku ntwazangabo cyangwa ku basoda. Bituma igisoda cy'u Burundi kigwa maka. Ni nayo mpamvu cyatsinzwe hamwe na hamwe. Ni ibikoresho bikeya gifite, ariko kurwana Barundi si uko batabizi, si uko badakunda igihugu, si nuko batari guhangana. Urahangana n'umuntu ucuruza amabuye y'agaciro maridime, kuva umwaka utangiye ukageza urangiye murahangana, acuruza amabuye y'agaciro, agura intwaro. Ari M23, ari twirwaneho, ari iyo REDITABARA yabiyunzemo, kuko nabo bari kumwe ntago basigana. Bose bari mu burasirazuba bwa Kongo, Noro Kivu na Side Kivu. Uyu munsi wa none abo bantu bose bafite imbaraga shuti yawe, bafite inkomezi. Koko na Sadeke gutsindwa, yasigatsindwa ahanini n'ubushobozi bw'uko amafaranga yabo bo yari make cyane para raporo yabo bari kurwana nabo. Abandi rero bafite ku mafaranga, bafite ku madolari, Banyaburayi babajyamyeho cyane, Amerika ibajyamyeho cyane. Kandi rwose narabihanuye mu gihe cyashize, ndababwira ngo Kongo iki gice kizacikamo kabiri, barwana batarwana, Amerika ibaho itabaho, rwose izacikamo kabiri Kongo. Kiriya gice ntabwo M23 izagisubiza, ntabwo twirwaneho izagisubiza. Oya, hari ibintu makanika yavuze atarapfa, aravuga ngo umusirikare bamurasa hano, ntabwo yiruka ngo bamurase inyuma. Oya, ngira ngo ni naho we yaguye nyine, nuko banamurashe. Ariko yabwiye abantu, arababwira ngo nahanyene tuzahatamba ibitambo tuhamenere amaraso. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu, nagira ngo nkumenyeshe ko aba banyamurenge, aba bahima, aba bantu batandukanye, ntabwo kiriya gice bazakirekura. Ibintu Kongo iri gusaramo, ibintu Abarundi bagiyemo, ibintu mutazi iyo biva niyo bijya, ibintu mutabona, ibintu babashoramo, ni ukwihenda. Ntabwo bazigera bava muri turiya duce ngo baduhe Burundi cyangwa baduhe Kongo. Ni Kongo izacikamo kabiri. Gisekedi yagumaho atagumaho, bazungu baza bataza, n'ukuri rwose u Rwanda rwaba ruhari rudahari, biriya bice byarangije gucikamo kabiri. Sinzi ko n'Imana ibyo bintu yabiteyeho kashira bisinya. Niyo mpamvu uzabona intambara yose Abarundi bazarwana ni igihombo bo bazagira. Iyi ntambara nabo banyamahanga bazamo, bagenda utamenye uko bagiye, wagira ngo n'inzuki zitagira umwami. Rero hano hari ikintu kimwe nabwira umuntu wese udukurikiye ku Mbabazi TV 3. Biriya twebwe mu mwuka tubibona nk'intambara yanarangiye, uretse ko ishaka kuhitana abantu bakaba ibitambo, ishaka kwibicira abantu gusa. Iyi ntabwo byararangiye. Hano hari intambara ya Palestine na Israel, hakaba intambara ya Kongo itagihera, ariko iya Palestine na Israel iri muri Bible. Noneho hano mu burasirazuba bwa Kongo ntiba muri Bibiliya, iri muri siyansi. Nagira ngo nkumenyeshe ko izi ntambara zirasa, ariko izi ntambara zose ndavuga kuri iyi ngiyo ngaha mu burasirazuba bwa Kongo, biriya bice mwasenga mutasenga, mwarwana mutarwana, mwakerekwa mutakwerekwa, ejo Imana izafashe. Hari umunyamurenge wanyemereye kuzaduha ikiganiro, aramutse akiduhaye nakibashyiriraho ku murango. Ni ukuvuga ngo mwabiriya bice mukumva tagete n'intego bo bafite. Ni ukuvuga ngo habaho ibintu abantu mwitiranye.
kuki mutabaza Imana mugenda nk'imburabwenge mukagenda mutabajijemo mukagenda mutari kwegera Imana ngo murebe ibijya mbere hano hantu ntabwo neva zigera natsimburaho na santimetero imwe ngo yake M23 cyatwigwaneho ayihe giseke nta na everigire n'imwe kandi ibyo nkubwira ndi umutambyi mbivuza atari inzoga si umuceri si ifiriti si inyama nkubwije ukuri ko nta n'akadomo kandi ibyo ni ukuri Uburundi buri mu kaga ndayishimiye naniwe kurwana nako ahubwo intambara neva arimo n'ukuri ntiyari ikenewe dore intambara neva kwe kurwana nayo ni y'abasuma b'ibiturire yo muri Kongo akayihoza ni y'ibitoro ni y'amahera mva makungu aho igihugu gisenyuke uri kujya kubaka Kongo ugume muri Kongo igihugu cyawe kiri gutibara igihugu cyawe kiri kwandavura igihugu cyawe kiri kwandura nawe ugume muri Kongo wirukankamo ngo uri guhiga amahera ibyo bintu ni sakirererwa ni gusara bitaniye no gusara no guta umutwe uhoraho atabare Burundi n'abasaraba Mukiza Yesu niho nifuza gose uhora mpagaze nibuye ry'igitare imbere y'igicucu nibuye ry'igitare imbere y'igicucu inkizi bagarara urugendo rwanjye uruwo musaraba wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye urwego ngeza mu ijuru unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye urwego ngeza mu ijuru hirya y'umusaraba mbona umurera wawe kuzimu wakamubwira nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko uze nagwayo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko izina rwayo kuri uwo musaraba ndasa nushobora kureba Yesu abambe ari yapfiriye ndatangaye Mukiza ntiwari ukwiye kungirira bambe ngenaguhemuye ndatangaye Mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe nje waguhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nahurira mbona n'inkuru nta soni mfite uretse ibyaha byanjye nzajya nirataguza umusaraba nta soni mfite uretse ibyaha byanjye nzajya nirataguza umusaraba nta soni mfite uretse ibyaha byanjye nzajya nirataguza umusaraba nta soni mfite uretse ibyaha byanjye nzajya nirataguza uwo
musaraba. Umwami Yesu nashimwe cyane. Navuga ngo uyu ni umunsi mwiza, ni umwanya mwiza, tutangiye weekend, tukwifurije ibihe byiza aho uherereye. Nshimiye abantu bose rero bakunda ubutumwa bwiza bunyura ku Mbabazi TV gatatu. Ni wa mwanya mwiza w'umwihariko w'abanyamuryango kuri channel yawe Imbabazi TV gatatu ukunda, ndetse buri munsi ugaragaza urukundo, kareba ubutumwa butangiye bunarangiye. Ubwo urumva rero mpora mbivuga ngo amava apfukamye, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere y'Imana. Uyu munsi ntabwo ndi butinde, turasa n'abatema bakokora cyangwa bakubita babanguye. Ndagaruka ku butumwa bwihutirwa, mvuge ngo ikihutirwa muri ibi byose. Uyu munsi ndigisha ku musaraba. Ndigisha ku musaraba nk'umwigisha. Mu isomo mugiye gukurikirana ndavuga ku musaraba. Umusaraba ni iki rero? Mu isi hari imisaraba myinshi y'ibigeragezo, imisaraba myinshi ishinze ku bapfuye mu marimbi, imisaraba myinshi itandukanye abantu bahura nayo mu rugendo rwabo cyangwa mu nzira zabo. Noneho muri iyo misaraba yose yirengere amatwi yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, duhugukire kumva umusaraba umwe w'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo iyi ndirimbo turirimbye. Umuntu wahimbye iyi ndirimbo cyangwa se umuntu wigishije iyi ndirimbo asa n'umuntu umwe ndi buvuge. Yesu baramubambye ku musaraba w'isoni, bamwambika ubusa, urubindo cyangwa se ikariso kw'iki gihe, ariko ngo isi mugirira imbabazi, ubwira kabiburaza n'umuyaga n'ibindi biramwumvira, ariko abantu banga kumugirira ikigongwe. Niho rero uyu musaraba abafarisayo bavuze bati isabato itaratangira kuri kalendari y'abaromani, isabato itaratangira wa muntu ntabwo arapfa, mujye kumuhorahoza cyangwa mujye kumusonga cyangwa mujye kumwica birangire. Umusirikare umwe w'inkwakuzi wari impumyi w'ijisho rimwe, impumyi y'ijisho rimwe, ngo aterura icumu agenda yirukanka kugira ngo amusogote bitabavangira mu isabato yabo, ngo aragenda ritikura mu rubavu, icuma ritikuramo neza, arangije kuritikuramo neza abatere ku mutima aho ashobora gucikana vuba, bakabona uko bigira mu minsi mikuru y'isabato bitababangamiye. Ya jisho havamo amaraso ngo atakaramo, ijisho rirareba. Uyu muntu rero ni nkawe wahimbye iyi ndirimbo, niwe wahimbye iyi ndirimbo, niwe wahise atangaza ngo wa muntu yari umwana w'Imana. Umuntu ahure icyo ashaka kuvuga ni iki? Kugira ngo umuntu ahere mu masaa 7 ariko kwica, ageze mu masaa 9 ariko kwica, afate saa 10 ariko kwica, afate saa 11 mu kirengarenga cy'izuba abone ntiwapfuye ntucikanye, biha umwanzuro wo kuza kuguhorahoza. Uwo muntu wamukiza ijisho ari wowe? Ese wamugirira imbabazi? Reba nk'umaze igihe ukuroga, Bibiliya bavuga ngo nimukundira abarozi ko babaho, wamubabarira? Reba uwaguteje ubukene, reba uwaguteje urugo rubi, reba uwakubujije akazi, reba uwakubujije kwiga, reba ibigeragezo wahuye nabyo bakwegereza umuntu wabikoze. Kandi mpamya ko ibyo wahuye nabyo ntabwo birimo kukwica biri seriye ngo upfe nyine ushyingurwe, oya, barakubabaje ariko ntibakwica. Yesu rero ageze hano cyangwa se hano, we kugaragaza rwa rukundo hano narindi kuririmba, kuko umuririmbyi yavuze ngo munsi y'umusaraba niho nifuza guhora mpagaze, ngo nibuye ry'igitare rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Hepfo yaho aravuga ngo binyibutsa n'inzozi Yakobo yarose, ngo bimbereye nk'urwego rujya mu ijuru, 250. Ni uko uwo muririmbyi nyine niho ari. Amare rero agenda aririmba urukundo, ngo ndatangaye, njyewe waguhemuye ni njye wakijije. Buriya urukundo rw'Imana bivuze iki? Bivuze ko nta hantu urukundo rw'Imana rutagera rugukiza. Uko wahemukira Imana kose wihanye wababarirwa. Noneho ubugome bwose wakikorera wowe ukiyanga, Imana yakubabarira.
ukutaninga ukudeviya aho waba ugeze hose uva ku Mana. Yesu yakugarura akagushyira mu mahoro n'umutekano n'umugisha, ukaba umwe mu baragwa b'ubwami bw'Imana. Nicyo bisobanura urukundo rw'Imana. Umwe yaravuze ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, rusumba n'inyanja, ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo. Nimumbwire uyu musirikare waje kumuhorahoza abambwe, izuba ryamurengeyeho, bakubita, batema, baca ibisebe, mugabo akareba muri abo bagome bamuhemukiye, uwari impumyi agataha ijisho rikize. Eske nawe imagine vraiment, ese uyu muntu yagiye avuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana, we yageze kuri tape rero ntiwabona uko wihana, kuko ibyo wakoze birarenze. Mpamya ko n'umushumba wakurambikaho ibiganza ntibyagufata. Ibaze nawe kwica Imana ukabimenya ugeze aho uyisogota bwa nyuma, ukaba ariho umutima wawe n'ubwenge bwawe bikanguka biti wicaga umwana w'Imana kuva iryo saha watangiriye, none yiragukijije. Wahunga, wakiyahura, wakora iki? Nuza rero kuririmba iyi ndirimbo uraza gusanga ari cyo isobanuye, ari nacyo iri kuvuga. Rero uru rukundo nirwo Yesu agomba kukwereka mu ntambara umaze iminsi urwana nazo. Uru rukundo nirwo Imana igomba kukwereka mu bibazo urimo. Hari urwo wabonye, hari urwo uzabona, hari n'urwo tuzabona mu bwami bw'Imana. Urukundo rw'Imana nkwifurije ko warubona mu gihe nk'iki, mu buzima nk'ubu, mu mibereho nk'iyi, uhoraho akaguha umugisha mu izina ry'umunyanazareti Yesu Kristo nashimwe cyane. Rero ngarutse, mwabonye abantu bagambanira abandi, umuntu akakugambanira, umuntu akakudodobereza, umuntu akagushyashyariza, nta kintu mupfa na gitoya, ariko shitani akamwarikamo kugeza agukoreye ibara, ukajya wirirwa ugendana uburozi utazi uburozi uko busa, ukajya wirirwa ugendana abadayimoni utazi abadayimoni uko basa, ukajya wirirwa mu ngwano z'abana, mu ntambara mu rugo, ukirirwa mu bukene umwaka umwe, imyaka ibiri, nta ruhare wabigizemo, ari abadayimoni babigukoreye. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uratugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Witwa Danieli baramuhize, bamuhigisha uruhindu, baremangatanya ibintu ngo babura icyo bamurega, kugeza ubwo bafashe decision baravuga ngo noneho kereka nimuhimba ikinyoma ko yatutse Imana n'umwami, kandi ibyo mukabishaka mu bitabo byabo, ahandi hose bamushakaho ikosa bararibura. Twebweho n'amakosa muyatubonamo menshi, nuko isi nayo yashyizeho amategeko menshi ikaturengera. Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare ku bw'akagambane. Saduraka na Abedenego na Mishaki babata mu itanura ry'umuriro ku bw'akagambane. Witwa Naboti bamutera amabuye ku bw'akagambane. Ngo abagabo b'ibigoryi bahagarara imbere baramushinja ngo yatutse Imana n'umwami. Ni ukuvuga n'uyu munsi rero abo bantu bariho, n'ibyo biriho, ariko ndaguhumurije wowe ugeragezwa. Amahirwe ari ku muntu ugeragezwa, ntabwo ari kugerageza. Ukugerageza afite ibyago, kuko ntabwo iminwa y'intare izifunga, izafungukira kumuhekenya, ariko wowe Imana izafunga iminwa y'intare. Ntabwo umuriro marayika azaza gufunga ubusabwe bwawo, ahubwo umuriro uzakongora unatwike abo bari kukugirira nabi, ariko wowe uzawusohokamo neza. Ijambo ry'Imana rero ngo uzanyura mu birimi by'umuriro waka ntacyo uzaba, kandi uzanyura mu mazi atemba ntacyo azagutwara.
ngayo nguko uko niko umwami Imana igiye kugenza abamwubaha n'abamukorera ku murango no mu ijoro. Kuko hari igihe abantu bo bafata ibintu bakabibwira ngo umengo ntacyo bitwaye, umengo ni bisanzwe, umengo ni biraho. Oya, nta kigeragezo kitagira iherezo. Imana irakureka ukahemuka ukabikora ukigarura ukiyongeza, ariko umuzuko uriho w'ubuzima, umuzuko uriho gukira indwara, umuzuko uriho ukiri mu isi, ugahabwa agaciro, ugahabwa icyubahiro, abo bose bakamenya gusenga Imana. Kuko n'uyu mupagani yagiye yamamaza ngo wa muntu wa wundi mwakoreye nabi we yari umwana w'Imana. Ndagushimiye mwami Yesu, uyu musaraba natwe twifuza kuwuhagarara munsi. Abantu bose bafite aho bahagaze, bafite n'ibibyo bategereje barindiriye, ariko natwe tuwubonamo inyungu. Uyu musaraba dore kuhahagarara neza, duhore tuwuhanze amaso, ubutibagirwa ubudatuza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugirire neza mwami Yesu umuntu wese ukwizeye muri iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo. Umurinde akagambane ndetse umukiza akagambane, umukiza indwara, umukiza uburozi. Twatuye umugisha w'amafaranga n'uwagakiza n'ubugingo, icyubahiro n'icyawe. Ubahe gusobanukirwa no kumenya kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.